abagambanyi, abantu batagira isoni. Uyu munsi umuntu yishwe, abantu bishwe, batwiswe, biri ku mavideo. Ngo ko baragenda bayobya abantu, ngo ko baragenda bashaka ngo abazungu ngo ngo baje bababwire ngo guhakana ngo ese nta kibazo dufite hari muri akabazo Kongo. jewe mfite. Ese ko abatutsi bose bari gutotezwa muri Kongo, kubera iki batora abatutsi b'abanyamurenge gusa, akaba aribo bashira hariya kugira ngo aribo baja kujustifia ubwicanyi bw'abakongomani, ubwicanyi abatutsi bose bakorerwa, kubera iki bano bagabo babifata? Uwogira igisubizo ansubize, kubera iki abatutsi twese muri Kongo nta exception, uko bica umunyamurenge niko bica umugogwe, dayero ubu nyine aho urwango rugeze niko bica n'umuhutu uvuga wese ikinyarwanda, kaba uwiyoberanyije. Kubera iki aba bene wacu batagira isoni bahaguruka akaba aribo bonyine leta ikoresha? Ese nitwe tugira inzara kurusha abandi? Ni twebwe sinzi tuwamugana ari twebwe, ntago ari ubwoko bw'abatutsi bufite inzara kuko bwishwe cyane, kandi ntibwishwe kubera ko bugiye gusarura. Bose ntago bene wacu bishwe kubera ko bagiye gushaka ibiryo, nta na bene wacu bagiye gushaka bishwe kubera ko bagiye gukora mu ngo z'abantu. Nta nubwo bene wacu b'abatutsi aribo bari abahakwa cyane bahatswe ku buryo twese tuvuga ngo bishwe na ba sebuja. Kubera ko uyu munsi aba bagabo bakomeje guhaguruka kandi noneho bagahaguruka mu izina ryacu, ikintu kirababaje cyane. Ni nacyo kibabaje iyo baba bahagurukaga biri pasono, ariko kuvuga ngo agiye guhaguruka mu izina ry'abanyamurenge cyangwa iry'abatutsi muri rusange, Ni igitangaza nicyo Jezo, kibabaje. ni igitangaza nshuti yanjye, kugira ngo umuntu ahaguruke. Ni nka wa munsi rwa rwandiko mwabonye rwanditswe n'Amanyota na Ruberangabo bakandika mu izina rya kominote y'abanyamurenge. Muhire, Manyota iwabo mu Muzinda Muhire, rwanditswe na Ruberangabo rubasinya n'Amanyota. ni ukuwampaye inka zibiri. Buriya turaziranye twese. Njyewe ndababwira ngo mwebwe, njyewe nanjye simfite imyaka myinshi kuko sindarenza ya yindi bibiri zivuga, ariko wenda iyo 40 wenda ndayifite ubu ngubu. Ariko ndababwira ngo njyewe nzi umunyamurenge guhera mu Rugezi Minembwe yose nkamanuka nkagera Rurambo yose uko mu Indondo yo hagati, iyo muza mu muco hagati, nkamanuka kagera za Muramza, kagera za Gatanga, nkamanuka kagera mu Rurambo hose. No ku mwishwa w'abanyamurenge, ku mwishwa wabo aho babaga mu Rurambo ni Gashama, habaga abasinga n'abadahugwa, abatahazi. Hari ibintu umuntu azasuzugura rimwe na rimwe bikakuzanira ikibazo, ariko bano bagabo mu ijambo rimwe turabasuzuguye, twarabasuzuguye, n'ubu dukomeje kubasuzugura. Noneho kugira ngo basanze abagabo nkamwe n'abagabo bize basobanutse, noneho mwebwe muri n'amapreve tangible, muri ibintu bigaragara. Kuki mwahunze iwanyu ni wabo kwa ba nyina na base na ba nyirarume? Aho hantu baje kuvuga iki hariya? Ahubwo ni mubatanga imbere, musangwe mwasobanuye, amufite abayobozi. N'utogira umuyobozi mwebwe bagapita baracahaba, n'abayobozi b'inzego z'ibanze barahari. Kugera ku muntu guverineri biroroshe, kugera ku musenateri biroroshe, kugera ku mudepite biroroshe. Musangwe mwahageze, ejo n'ejo bundi batazabasiga igitsira. Ico nico njewe shaka kuvuga gusa. Mumenye ko abo bantu bashobora kugira abo bangiriza, bafite uburozi bw'ubumara, bashaka kugira abo dayere. Bano bantu nta nubwo baje mu nzego njewe ntekereza za leta, baje mu mihana mutuyemwo, nkahehe, nkazagitasha, nkazamikarati, nkazarubarati, nkazahehe hose niho baje. Ariko ndavuga ndashidikanya kuko aba bagabo baje guhura n'abayobozi ba Amerika. Reka mbabaze mwa bagabo, Gisegeti wageze naho ejo bundi agurisha igihugu, akavuga ngo jewe ngurishije igihugu n'abaturage bose contre parti ya minere, ariko abanyamerika muzi ko muratekeza ngo abantu bafite ijambo rito rya Gisegeti, mukongera mukabuzwa gusinzira kuko muyoboye ko Kayikwamba yaje akamara amezi n'amezi. Je hari amakuru mfite kuko hari abayobozi ba Kongo bigeze kuza New York bakamara ibyumweru 3 bagafatira icakane, nta n'umuntu urabakira n'umwe, kubera ko abantu bose bazi narrative zabo, bazi ibyo bavanze, bazi ukuri.
ariko mwibuke icyo nashatse kuvuga ngo ntimuryame ngo musinzire. Buriya information yose kuyisuzugura ni icyaha gikomeye. Information yose uyifata nka information ukayikurikirana ukaja no mu muzi wayo ukamenya icyayiteye. Burya reka mbabwire ikibazo kimwe. Buriya umuntu nakubwira umugabo ngo yarwanye n'umugore cyangwa umugabo yakubise umugore cyangwa umugore yakubise umugabo, tukavuye ngo se ni gute umugore ashobora gukubita umugabo. Burya biriya bintu biba bifite icyo bita marire, biba bifite umuzi, biba bifite aho byavuye, biranashoboka. Kuki iyo nkuru yabaye ku muntu umwe, kuki bidashobora kuba byarabaye kuri njyewe cyangwa ngo bibe kuri wowe, cyangwa kuki byabaye kuri njyewe? Ibintu byose mubona ku isi bigira impamvu, bikagira n'inyito, bikagira n'inkomoko. Ntimukabisuzugure. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Gisegete ashobora kuvuga ngo ariko icyo noneho kubera ko nagerageje. Ariko reka mbanze mbabwira kandi kantu mbibutsa aka kantu kuko babwira muri akazi. Muza mwibuka ko Kongo yakorejwe n'Ububirigi. Muza mwibuka ko Kongo kugeza uyu munsi Umubirigi akiba no muri presidence. Muza mwibuka ko Umubirigi ta resource nimwe naturelle agira. Ari Kongo kugeza uyu munsi. Uko muri aho ngo Ababirigi barahaze ku buryo bashobora kuvuga ngo twebwe noneho Kongo ntitwikeneye. Ku buryo bashobora kubwira Gisegeti ngo noneho naje mu Banyamerika, naje mu Bashinwa. No, Gisegeti hari imbaraga yashatse ku Babirigi yarazibuze. Hari izo yashatse ku Bashinwa yahaye amakontra ya miliyari 8 z'amadolari, bakamuha ruswa miliyari 8, bakagera naho basinya kontra z'imyaka 40. Hari imbaraga yababuzeho kuri ziriya mbunda bamuhaye na ziriya ndege zirwa zirasa zamaze abantu. Zose ni indege ziva hehe? Mu Bushinwa. Ibyo byose yabigezeho ndashingiye kuri ya makuru yo muri East Africa, uburyo yabahamagaye ngo bamufashe, akaja muri SADC bikanga, akaja mu Babirigi bikanga, akaja mu Bushinwa bikanga. Uyu munsi ari muri Amerika. Uzumve neza. Ariko Amerika ntikora nk'Abanyaburayi. Mwibuka abantu Trump yagiye atuma inshuro n'inshuro bajya muri Kongo gukora ama investigation n'ibindi bijanye n'ibibazo by'intambara z'iwacu. Kuki bitakunze? N'ubu bidashobora gukunda. Nabibesha bakabyina mbere y'umuziki. Urabyina iki wowe utazi no kwandika n'izina ryawe ugapfa gusa ngo bavuze. Umugabo umwe umukecuru umwe baramubwiye ngo bimeze bite mu ikanisa mwanezerewe se muzagenze? Ati twanezerewe. Byagenze bite? Ati batubwirije badukora igitangara. Babwirije gute ngo zomenye wari uhari ngo n'uwari wicaye. Nuvuga ngo hari abantu bazababyina gusa ngo twumvise. Tazi n'ikinyamakuru, tazi n'igisohora inkuru, tazi n'ibigezweho. Ari aho gusa karumva kuko hari cyabaye ukubera ko kanaka yamubwiye. Ngibyo ibibazo. Kubera ko ibyo bibazo byose noneho byarangiye, adashobora kugiraho ahumekeye. Ndanasoje sinza ntinda kuvuga cyane. Kubera ko ibyo abona ko byarangiye, yavuze ati noneho reka byibuze ngerageze nkoreshe bene wabo b'Abatutsi bashobora kuvuga wenda ari kumvikana. Ariyo mpamvu mubona bano bantu baje. Ariko se baje imiryango yabo iri. Ikibazo cya mbere ushobora kubaza, abagore babo bari, abana babo bari hehe? Iwabo mu Rurambo wa Jansiko, iwabo ni mu Rurambo, baratuye. Iwabo wa Ruberangabo, iwabo mu Rurambo baratuye. Uwabaza Juif Diouf, uriya mugabo, reka nayo ngiye kuvuga ngo n'umutware, ariko n'umutware ko bose ndabazi njewe. Iwabo baratuye. Umugore wiwe umunsi akora impanuka, ese iyo mpanuka yayikoze ari iwabo mu Minembwe cyangwa ari iwabo muco hagati? Yayikoze kubera ko yagiye gushakisha kimwe n'abandi bose bahunze igihugu. Je nkavuga ngo mwabagabo, simbabwira ngo mushiruke ubwo, ahubwo mukomeze mu babagabo. Ariko kuba abagabo kwanyu mwamagane bana bagabo, ariko kandi namwe muri bihamya byigendero bwanyu. Ejo n'ejo bundi bano bagabo tacu bazokora kiruti cyo Kayikwamba yakoze, tacu bazobura Gisegeti wageze aho agurisha minere, akagurisha abaturage, akabageze naho agurisha igihugu kuri 98% akababwira bakabwira Abanyamerika ngo twebwe gusa muze muduha 2%, ariko mutwirukanire u Rwanda. Aho babwira amagambo atatu nsoza. Ndahera ku kintu kimwe. East Africa Gisegeti niyo yiyambaje bwa mbere. Byararangiye, murabizi ko byarangiye. Abasigaye ni FDD na CNDD muri Kongo, nabo muza amakuru yabo. Icyo tugisoze byararangiye, yaratsinzwe cyangwa se wenda yarabirukanye kubera impamvu n'inyungu ziwe, ariko byararangiye. Icya kabiri, Gisegeti yakoresheje SADC. Gukoresha SADC murabizi mwese kuko SADC uyu munsi bageze Bunia, abandi bari muri Beni. Murabizi ko batangiye gutabasotse nyine, batangiye gusohoka, murabizi mwese. Ayo ni amakuru y'ukuri.
twe turayazi niba mutayazi ariko reka nyababwiye uyu munsi ko barataha. Ico ni ica kabiri. Icya gatatu, ah, Gisegeti yagazakoresha Ababiligi biranga, ari nabo urugero ngiye kubaha. Mwabagabo mwe bana ba mama dusangiye gupfa no gukira, ni gute mwari muzi ko Ububirigi bushobora kubwira perezida nka Museveni ngo gerageza uduhuze n'u Rwanda, ngo turabona ko u Rwanda rwari rukiri abantu dukeneye, rwari rukiri abapartenere beza bacu. Kubera iki? Nuko hari potentiality u Rwanda rufite Kongo idafite, nuko hari bya Ababiligi bashobora okay, reka mbihuze n'u Burundi. Wa munsi perezida w'u Burundi avuga ririya jambo nuko yari afite ijambo ry'Ububirigi, ariko si uyu munsi Ububirigi burashobora gukorera hariya. Uyu munsi reka mbabwire, hari ahantu ingwe, sinzi ibyo reka sinzi, wenda ntaza kubesha ibyo ntazi kuvuga neza. Hari ibintu bidashobora guhurira mu ivomo bibiri, nta mu Bubiligi nta mu Rusiya bazahurira n'Umunyamerika mu ivomo ngo bikunde. Nta mu Rusiya n'Umunyamerika bashobora kuzahurira mu ivomo ngo bikunde. Uti kubera iki? Ni ukube impamvu Ububirigi uyu munsi bushobora kubwira Ubugande ngo duhuze n'aba Banyarwanda cyangwa n'u Rwanda, ni uko babona ko akarere katarimo u Rwanda, kubera ko u Rwanda hari aho rwageze rushobora kubaha n'umutekano, aho baraye bakagira ibyo bakora byabo, ariko bakagira aho bataha nimugoroba bakaryama bagasinzira. Ico gihugu bakibuze. Kuki noneho uyu munsi bashobora gutekereza ko u Rwanda ruhari bari baciye umubano? Ni ukubera ko uyu munsi Abanyamerika bashobora kwinvolvinga mu bibazo bya Kongo, ariko Abanyamerika baba involved mu bibazo bya Kongo. Ubushinwa bwari bufite imyaka 40, mugatekeza ngo bo gusa kontrera mbiba gusa diskomsa filime yizingi. Ibyo ntibishoboka. Babwira amakuru sinza mpanura, ndababwira ngo uyu mugabo akagozi yishizemo uyu munsi, ndashingiye no kuri abangaba udashobora no kuva aba ntibafite na purusa na 0.0,9 yo kugira ngo bumvikane. Uretse gusa Gisegeti kuvuga ngo ibyanje birarangiye, uyu munsi basirika mfata aba bantu bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi b'Abanyamurenge cyangwa Abagogo cyangwa Abanyejomba, basi noneho bagende bavuga ati ariko twebwe turi muri leta dukora uyu mwanya dukora muri ibi n'ibi. Ariko nshobora kubabaza Abanyamerika si abaswa, bashobora kumaza ngo se wowe iwanyu muri iwanyu kuvuze kuri Umunyamurenge iwanyu ni Kinshasa toya. Ndasoje kunca mu ijambo, simbikunda ariko reka mbasabe gusa 30 secondes. Je nkavuga ngo reka mbabwire ukuri, muhaguruke nk'abagabo murwanira ico mwahagurukiye, ariko mumenye ko muri cause nyirizina, cause iri kuri 70% y'ubutsinzi. Merci beaucoup. mureke tuvuga umubi tumumenye twese tutamutuse, ariko tumuvuze mu izina. Kundondo yabivuze neza rwose, yavuze ngo natatira igihango, natatira ubwoko tuzamuvuge. Natwe nsibikaza biduteresa umuntu utagira isoni zo kuja kudefanda ba mayimayi, wewe umutsinda nkande. Iyo discipline ni yihe? Ubwo bufura n'ubukristo ni ubuhe? Twaje kuvuga abagabo batumwe na Kinshasa ni batatu, harimo Enoch Diouf na Jean Skoyi, baje muri gahunda ya Kirombo yo donc yo gushama yo kuyobza nani advocacy y'abantu ndetse no gucamwo ngo kugira barimbure twigwaneho. Ni ibintu byakozwe ni ibintu bimaze iminsi. Umva rero nkubwire, rero ntitwaje kuguhimba hano, twavuze ababakiriye ni abagabo batatu, Iliya Gadi, Claude Rwaganje na Manyota. Donc nta question yo guhimba, nimba umuntu bavuze ko yamwakiriye ntawe babahimbira. Mureke twibusanye kino kintu. Kivu impamvu nabivuze gutyo ntunyumve nabi. Abantu bose bavuze bavuga ngo twabonye liste gusa, n'ira liste bazabesha, ariko niba liste y'ukuri papa ukora asa n'ukuri. Okay, ubwo nakagara, ubwo nawe yarahinda. Tumufate gutyo. Nta gitangaza kirimo, byaba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Kibaye ari ikinyoma, ejo yo haguruka akavuga ati iyo list sinjewe, siwe wa mbere, siwe wa kabiri. Aho abantu bibesha ku wundi, umugabo agahaguruka agafata audio igakura. Amadubu ikinyoma se turabesha ko Ruberanga batari Dallas, turabesha ko Jean Skoyi atahawe nani passport nani diplomatique
turabibesha ko batabimushaka, turabesha ko Diouf ataje muri USA. Na misiyo babahaye turabizi byose, tuzi ko nibava hano bazogenda Europe, tuzi ko bazobona n'abadepite ba Belgique, tuzi ko Diouf yagerageje kubona n'inzego zimwe za Belgique Kayikwamba bashakira connection. Ntitwaje guhimba ko wenda amakuru yose ntavugwa, ariko n'ibintu tuzi. Rero nibavuga ngo Manyota, nta gikuba cyacitse. Manyota turamuzi ko yabakiriye, manyota uriya turamuzi ko Rwaganje ari mu babakiriye, bari muri gahunda. Rwaganje amaze iminsi yasensibiliza abajene ngo bave inyuma ya Sematama. Hari analize nashaka gutangaho gatoya. Ntabwo umuntu ugutuka umwirengagiza ngo urarindiriye ngo aza guteme, ntabwo icyo kintu gishobora gukunda. Mbaheze kuraje abantu bazanye ino sije, ku bwanje ntiyakagombye ndetse guhagararira hano kubwira amahoro. Naza numva ko ndetse ari n'ikintu gito, niyo kuvuga icumweru cyose, kuko mwebwe bazavuga ngo uwambaye ikirezi ntazamenya ko cera. Mwebwe mugira zino space, twebwe turi hanze nitwe tuzaga akamaro kazo n'ibyo muzamukora byiza mutomenya. Mwebwe ushaka kumenya ko ari mwiza ntukirebe mu kyuzo baza abandi. Urenda ndashaka kubabwira ko zino space zanyu muzamusuzugura cyane mukazifata umwanya mutoya muvuga ngo ni bisanzwe ngo tubireke ngo tuzobigenza gutya. Ntabwo muba muzi nkazwe turi hanze impact ziba zikora. Cyo ndagitambutse. Icya kabiri ni ukuvuga ngo aba bagabo baje, sinsubira mu muzo mwavuze, ni intumwa zatumwe kandi zaje kwikundwakaza. Umuntu wese iyo yikundwakaza ategerezwa kwivuga neza, kandi ugutanze koresha ijambo kwihakirizwa. Baje kwihakirizwa. Murakoze cyane. Kwihakirizwa. Hari undi muvandimwe sinamumenya izina, kongeye sinkunze guparticipa cyane, wavuze ngo baje kuroga. Umurozi iyo yakuroze urasenga cyangwa ugasengesha cyangwa ukivuza, ariko kera warozwe. Ubwo rero mu gihe wamenye ko umurozi yaje, ukubitira ku muryango. Murabizi umuntu wese w'umunyamurenge uri hano n'utaravukiye ruguru, umucuraguzi iyo wamumenyaga ukamukanga, inka zawe zarakamwaga. Utamukanze yarazaga gucuragura. Icyo cyose byari ukuri cyangwa ni ukuvuga n'imite? ngo byari ukuri, kubera ko ikikwemeza ko byari ukuri nuko uwo wakangaga inka ntiyabyimbaga icebe, wamubwira ati turakwica. None wadukangiye Ruberangabo. Arakangutse, turamukanze kubera ko ino space ni ifite igisindo gisumba uko nobwira data wacu cange muyombo aho ushuragura ruguru. Ino space irahenze, kandi ndashaka kubarangiriza ku kintu kimwe. Urufunguzo rumwe rufungura amagufuri menshi, iyo murumenye murarubika, ariko igufuri rifungurwa n'ifunguzo nyinshi, iyo murimenye murarita muri toilette. Birashoboka ko mutabyumva ariko muje kubitekerezaho. Ni ukuvuga ngo Janskoyi Ruberangabo na mugenzi we ni ifunguzo rifunguzwa n'abantu benshi, kubera ko bari manipire nabo basize, nabo baje basanga nk'abo muvuze. Nababwira ko ni ifunguzo ni igufuri ryo gutabwa, hanyuma space n'ifunguzo nyinshi, hanyuma space ni urufunguzo rumwe ariko rufungura amagufuri menshi, n'urwo kubika n'urwo gukipinga rufite agaciro. Ntabarambiye, ntarenze kure, mwubaho icyo mwamukora n'icukuri, kandi kirakome, kandi gifite impact ikomeye. Kwamagana, gusakuza, kubwira umuntu kwari bimutera complexe no gusubira inyuma mu bibi abarimo akora. Murakoze, mugira ngo muba mwubaho. Ukiraho uri umushitsi, ariko reka nkubaza akabazo mfite nja kuri turimo muri aya mabi y'akagara bamazemo igihe, nawe wagiye wumva hirya no hino. Uyu mugabo Rwaganje, abantu twamuvuzeho ubushize hano, abantu barisaza ngo ntavugwa, ngo ntagira ati. Ninde uri hejuru ya koze yo kwirwanaho hano? Ninde munyamurenge ufite izina hano
ushobora kwikoresha abantu bakumva ko badashobora kuvuga amabi ye kubera yuko afite icyo akora afite ninde uri hejuru ya koze yacu yo kwirwanaho mu buryo uyu mugabo ashobora kwakira abantu baje gupfuza kubaho kw'abanyamurenge baje guhakana amabi tumaze imyaka 8 dukora ninde ufite iyo iminite ninde ufite ubwo budahangarwa mu buryo umuntu ashobora kumva ko agomba kwakira abasenya n'abahakana kubaho kwacu uyataniye hehe n'abatumaze cyangwa n'abadutwikiye urakoze cyane grand frere kwita grand frere nubwo zena ndakuza ariko reka ni amahoro papa nta kibazo nkubwize ukuri icoba igihumyi birashobora kumera ari byinshi mu kiraro mukicara mutazi aho imboga zizoturuka ariko ikikwemeza ko mwaronse imboga igihumyi giserutsa agasapu ni ukuvuga ngo igihumyi ni kibi kuko ntikiboneka mu gihe muba mugikeneye kugira ngo mukirye igihumyi ni cyiza mu gihe cyaserukije agasapu umwanzi cyangwa se uwiyoberanya ugenda hariya kuri social media akavuga kimwe bibiri yereka ubwoko ko ari kumwe natwe yiyoberanya ibyongereza byinshi no kuvuga no kwirata kugera muri White House bwa mbere ntibisigura kutagambanira ubwoko rwaganje Claude uri muri Maine ni ukuvuga ngo yakagombye kuba muri ino nzira yagaragaye ya Janskoy wagarutse ejo bundi twasengeraga hari umuvandimwe ubivuze twasengeraga twumva ukuntu Ruberangabo aha yamuvamiya kumba ari mucezo wa ndani mugani w'abadede b'abarundi ni ukuvuga ngo kuba uno munsi agaragaye twaramurwaniriraga ubushize twumva ukuntu arenganye aja kuri parike dutaka turira mumusemerera mwebwe ino space n'abandi twese tumusengera aho twari turi akaba agaragaye kuri uno munsi agaragaye kuza kuvuga ko cyangwa se aje kuzuza ikintu cyagaragaye kisigura ngo tibaciye bashiki bacu bamushenga amaberi akagaragara hano nico kimwe na rwaganje ushobora kuboneka muri Amerika sometime yereka ko ari kumwe n'ubwoko uwundi mwanya atsema ndetse akakira umujura reka mbaheze ikintu kimwe kirabaheza example y'ibyo bintu sinkunda gutinda hari umuvandimwe wakunda gukoresha uburozi hari terme sinzi ko bibaho ariko ndibaza ko bibaho kubera ko biza bikunda nigeze numva témoignage ivuga ngo umwana w'umukobwa avuga ngo yaragendaga ngo akabonwaho icyitwa nk'icyashi cy'imyuka mibi bamushizeho ariko ngo atari ubikora ari mugenzi we ushobora kuba yamushizeho donc tushobora kumbwira ngo wakiriye umwicanyi uraja kumusobanurira mu rwego rwo kugira ngo yumvikanishe point yiwe yo kuminimiza cyangwa gushyira hasi amajambo y'ubwoko nurangiza ngo umbwire ngo wa muntu ni inose uko si ukuri ntibyuzuye habe namba kubise kuri iyo point rwaganje ntacari mu rwego rwo kugira ngo ntavugwe rwaganje no gupiburiwa nk'umuntu ufite umugambi w'ubwicanyi watwihishemo kuko titwaba tuvuga amajambo y'Imana n'uwari umuntu numvise babicasha nk'uko Bibiri ivuga ngo yatwinjiyemo rwihishwa ashaka kugira ngo atsembe rwaganje ni enemy ni individi imwe yigaragaje mu rwego naho kuvuga ngo gutwara cyangwa gukora ngo muri Sena aho na Trump ufite imyaka inazova mukanswe rwaganje ariko sasa tunashakaga kuvuga muri iyi minsi leta ya Kinshasa iri kugororera utugara ku mirimo bamaze iminsi bakora mwabonye bakongoro babahamagara bakabaha imirimo mugiye kubona hari umugabo wari uri kumwe na Mukata atanze urugero rw'igihumyo mugiye kubona ibihumyo bifunuka ni nayo mpamvu mubona abangaba batumwe hano keraga babonye imbaraga kandi abagabo ni abanyamitwe mwibuke muza mukurikirana ntuzo yabo
muzamukurikirana uko baza bagenda. Mbere ubushize mwababonye babazana bakabashira ku mateleviziyo n'abagore ngo nimubavuge, baravuga. Twese turavuga tuti noneho ibi ni ibiki? None nibo baragenda bagakora initiative n'amarwazire n'ibiki yo kuza hano amamisiyo kugira ngo baze bereke Kongo kuriya ni igisenzegeri. Uje nawe ukababwira ati je nanga bari abantu nabarwanya, ukabereka inzira bari abantu twabacamo ni abacu. Uzubona ko Ruberangabo yirirwa avuga ngo niwe notable w'abanyamurenge, kuja hariya kwa Gisegete akamubesha bakabaha misiyo yo kuza ngo baje muri diaspora, akabereka ukuntu bakaza wenda bakurikiye n'iriya myigaragambyo. Murabona ko bigaragambije ari benshi, bura Kongo imena amafaranga bakaza kwirira, kuko icyabasigaje kidatuma bavuga ibibazo byacu, ikiza gituma baturyana na bari abakongomani, bakaturya bihisha inyuma bari abakongomani. Ni ukubera iki? Ni inda nini. N'icyabazanye ni inda nini, n'ababakira ni inda nini. Ubu ngubu noneho baba babagororera, batangiye ni gakwereka ukuvuga ko ni amaco y'inda. ni amacinda ariko harimo n'ubugome no kutamenya n'ubujiji no kutikunda no kwanga mwabo, ibyo byose urumva. Noneho barabona abakongoro babagororeye, bakavuga ati none timubona ko bya bintu it works, birakora. None reka dusabe tuje hariya muri diaspora, muzamuvuga ko bavuga amahoro, bamenye ko abatabazi babakorewe ubwabo bagatuba gukora ibi bintu bya advocacy, nibyo baje kurwanya. Baje gufata bya bishishungwe babandi bataje batanga imisanzu, abandi nyine bapfuye birishe mu bandi. Bamwe turira nabo ukabona ko bararira, kumbe ko bararirira ku ntuza, ariko bazafata ubusa. Ibintu rero barimo babitwikira babishingikiriza ngo ari amasezerano, ngo ibikinga ibintu bigiye kurangira, bagiye gusubirana imirimo, ko barasahuranwa. Rero kuza kwa ba Ruberangabo ntimugire ubwoba, ikimaze gukorwa hano muri Amerika. Nibwo mbabwira ngo ntimugire ubwoba, ariko ntitusinzire. Abantu ntibasinzire, murumva ko abantu baba batungurana bibaye ari ukuri kandi bakaba Iki ni ikimungu cawe. kiramunga nyine. ba bandi bari ku manga bari bafite badahagaze neza. Buya hari abantu baba mu mayira abiri avuga ngo ndaja, kandi batwagwa n'induru. Ariko tubamagane dukoresheje space, dukoresheje YouTube, tubwire abantu kuri, kuko induru ngiyi ntizigendera gusa, kandi hagiye n'abantu 10 tuba duhombye. Abantu bari bamaze gutekana, bari kumva koze, abantu bari bamaze gutekana, bari kumva advocacy icyo ari cyo. Nabirebye nko muri DC ukuntu abantu bitabiriye aho, urareba nko mu misanzu ukuntu abantu bahagaze neza, ariko muraza kumva iki kizinzo. Ni ukubifatira igikoresho mu kirere batarakuta ikizinzo mu bantu, kandi abantu bakicara bakamenya amakuru yimbitse aho bari bakamagana. Mahoro ikabwirwa umuntu uri bubakire mu muhano bamumenye, ahubwo nabo barabo gukorerwa imyigaragambyo bakavuga ko abo bagabo baje kwangiza abantu no kumbiba amacakubiri. Abo bagabo baje ku mupango, baje ari ugusahura, baje ari ugushakira amaco y'inda, baje no gukora ibyo bavuze. Baravuze ngo turakomeje n'amacakubiri yacu, tuzamanuka he. Baje kureba wa mwami w'amacakubiri, baje kureba Baraba, baje kureba hajya ninde, ya mazina yose ni bagenzi be. Baranaba niba ari inde, ni Hitler. Ntibabyivugiye, ariko muhagarare tubamagane. Dore ko keza ntangara, urebe ruguru ntiturumva n'akantu na gato. Kubera iki? Ibo nibo bibaho kandi barabizi, ariko bakaza hano kuko aya majwi abahamagara, aba bamunigantama, aba bande bose birirwa babahamagara. Ariko mbabwire ko bazafata ubusa, kandi n'abandi tutaramenya bakiya bafuruka nka bya bihumyo, n'abandi wenda bakicishisha inyuma y'amarido. Ni byiza ko bazahushishuka tukabamenya, tukabakubitira hakubuye. Vraiment ibi bintu nibyo guhagurukirwa kandi bikamaganwa. Iyi space rwose ihoreho, kandi n'abandi bashinzwe cyangwa se uwamenya amakuru yabo yose ayatubwire. Uzishira umurozi akakumaraho abana. Nta igisigaye cyo kubayishira, n'ababacumbikira turabamagana, kuko ikibazanye si ubu
buhoro kandi abasaza bagiye gusaza nabi. Nabonye n'ifoto yabo mbona ni ibisaza byaho, cyokoze baje kureba bya bisaza bindi byaboze mu mutwe, ariko ndabizi ko urubyiruko rumaze gusobanukirwa, ndabizi ko amaduru amaze gusobanukirwa, wenda bazosure ba master wabo, ariko ntibazagira abantu bacamo. abagambanyi bahoze muri Kinshasa bahurukiye hano, urabiha urabona tugomba kubyitwaramo gute? Urumva bagerageje bakiri muri Kinshasa, uyu munsi noneho Gisegeti yabashoremwo yabaciriye mu kanwa kugira ngo baze gusenya hano muri diaspora. Aba bagabo tubamagana ibingana iki? Okay, merci ku jambo umpaye, ariko ndagaruka inyuma, sizi muranumva? Shobora kubanza uriya mugabo mbere yawe, ilafe yagize lushi, et puis naho bavuze yize yakoze mu Rwanda, je connais. ku Ndondo uwo ninde Ndavuga wavuga? uwo mwamwita niba uri muri Dallas, mwene Gatabana. Nukora Okay. azamuka cyane ngo, ariko iyo muvuga nk'ibyo mubona umuntu kuriya muvaye wita ngo no kwanta weberwa uri muri Canada yibasira mu honorable Moise Nyarugabo. No. Okay, ni manque ya politesse. Sinarizi ko uriya mugabo yagiye muri biriya, ariko ndamuzi bihagije, je suis bien, nawe ndakuzi, Espoir turaziranye. Ibyo mwamukora ni ibintu faut pas être pessimiste ngo bavuze ngo mwene nakiki. Ubu turacafite bene naka. Espoir uranzi, umunsi nzaba gito kagambanira ubwoko, muzaba ati kiriya kintu cy'ikigoryi kirangwa cyumusinzira, nimushaka muvuge na mama na data. Ariko baraje bakayetala umuntu, et puis hakaza umuntu ngo mureke ngo kuja ibihe. Iyo mubona umuntu quelque uraho ngaho ntaza haja nahava, hepfo akaja kuvuga honorable, akavuga notre président Azarias, akaja agatuka akagira gute, none ngo bavuze gadi niba gadi ileki. None ku Ndondo wotubwira kiye Gadi kugira basi abantu bamumenye? Ni umunyamurenge, avuka mu banyamurenge, ni umurundi, ni umuhondogo, ni mwene Gatabana ivyo Dallas. Ibyo bindi bavuze ngo umuntu ngo yavuze ngo ibyo ngo mubireke. Espoir icyo kinyabupfura cyararangiye, byajanye na je m'excuse kubivuga gutyo, abashize abandika ubusa, ariko niba yagiyeyo ni umumambure, ni mwene wacu, ni ariko niba yagiye muri uwo murongo, naho Ruberangabo uravuga ngo baje muri Ruberangabo ahora depuis qu'il a quitté Kinshasa. Aho idoha ntibirarangira ngo hanyuma ngo basinya ngo kayikwamba ngo na ndungire muzi space zabaye ejo na ava vendredi, et puis ngo iyo Ariya reka ngushe mu ijambo ku Ndondo, ariya namabura kindi bavuze uburyarya Levier le monsieur ni sile ari wo murongo yafashe, ni umumambwe, afite se na nyina, ariko batari kumwe muri uwo murongo. Sile yahisemo kuja muri ubwo buryo, ariko muvuga icyaha musiga izina, nabo ngabo mwamuvuga ntaho kuza kwabo ibo gusa. Kera nigeze kumva tukiri batoya numva bavuga ngo hari umugabo yaburanye inkimwe urubanza bari bafitanye n'uwundi, agurisha 15 kugira ngo atsinde urubanza, biranga. Hari ibintu natwe tubamo rimwe na rimwe, tukabona abantu baburana ibyo bazi, baburana ibitazarangira, baburana ibitaburanika, ariko umuntu agakomeza nyine akaburana. Izo ntibizabura amagani y'umuririmbyi, ibyo bizahoraho. Ni igitangaza kumva nk'umugabo nka Ruberangabo, ukumva nk'umugabo nka Diouf, ukumva nk'umugabo nka
Agence Muhamiriza tari ntayoberwa abantu barabitiranya yitwa Agence Muhamiriza ni umunyarurambo naho Muhamiriza ntayoberwa ni umuco hagati mu mikarate kugira ngo n'abantu batazajya bagira ama confusion ngo twavuze umuntu atari we twe tuvuga umuntu mwizina wabinyigishije ejo bundi jewe usareke nagaza mvuga nsa nubebera n'ubu hari igihe biza bisa nkaho nyine bingoye kwa mvuga nkasa n'urasura ariko nabyo nanone hari igihe biba byiza. Ikibazo gusa ca mbere no kwibaza hano baje simpaye nibaza ko ari mu rurambo baje cyangwa mu minembwe kwa badiyufu cyangwa mu minembwe hariya nako mu rurambo wenda dufate wenda dufate basi mu marungu cyangwa tugaruke wenda tuvuge ngo ni Gashama hafi yo kwa Barumerangabo cyangwa ni mu Mivuri cyangwa ni mu Gitembe byibuza ngo niho aje kuvugira ibibazo by'iwabo ukibaza n'inkuru n'umubaza ngo umuntu avuye Kinshasa ngo aje kuvugira ubwoko bwabo aje kubesha ko iwabo hakibaho mu gihe mu Mivuri hatakiba umuntu n'umwe iwabo mu gihe mu Gitembe hatakiba n'umuntu n'umwe mu gihe Gashama hatagituwe hari hatuye abadahugwa bene wabo na base na banyina n'abasinga aho bari batuye umuhana wabo ngo afashe urugenzi ngo aje kuvuga muri Amerika aje kuvuga gute? Kibazo nyine nuko tudahuje audience ngo duhure wenda tuvuge ariko se mwebwe hajye wanyu mu Mivuri muri aho harya kwa Kanaka baracatuye aho harya wenda kwa Banyokorome hakurya Nyaruteja baracatuye aho harya wenda harya kwa Banyokorome byibuze mugatanga baracatuwe amakuru ufite harya mwasegege bo byibuze baracatuwe kwa Kanyarubindo no kwa tukabazanye nico kibazo twagize kandi umuntu azaza avuga nyine uko yumva nuko aresha cyane ko space tagira umuremure ntigire n'umugufi umuntu wese azavuga uko yumva nundi akavuga uko yumva ariko iyo twari kugira wenda nk'inteko wenda duhuriramo tukavuga ngo tubazanye amakuru mbaze wenda nk'amadubu ngo si wanyu mugatanga baracatuye kwa Banyokorome mu Rugaba nabo baracabaho mbaze wenda nkwakuze mubaze te si wanyu hariya ku Ndondo muracatuye maze nundi wari wese mubaze ngo se idubukazi hajya kwa Banyokorome mu Wasamo baracatuye barara amahoro ngivyo ibibazo twagize ikaba space nyine umuntu akavuga n'izina tazi cyangwa nkabaza nka Jenzo te se mwebwe harya iwanyu mwebwe muracatuye hacara umukwiro muri sanse mwebwe muracatuye mu Turambo wenda naje mukambaza ati muhi mu Turambo iwanyu muri amahoro muracaragira mugahindura ngivyo ibibazo twabuze ariko twaza kuri space ntitwo ntariwe nkaba mugufi kandi ari muremure ko ari muremure akaba mugufi ngivyo ibibazo twagiye tugira ariko njewe nkagaruka nkavuga ngo ivyo byose ni amateka kandi nta cabayeho ngo kutigeze kibaho uyu munsi nka Ruberangabo ngo araje na diyufu waho minembwe ntawe ukihari kuri yigeze gukora impanuka hari Bugande yari yarabuze na Kireba na Kivura ese yari ari hariya mu nkambi ya Nyakivara aje gucuruza aho yacuruzaga kubera ko iwabo hatari hatuye kubase uko minembwe yaragiye gucuruza Bugande gute kuki yaragiye gutura Bugande iwabo kwase uko bari batuye bagikamisha cyangwa hibukavu data tuvuge ko abantu bari baragiye mu migi nibuvira nigoma n'ahandi na za Kinshasa kuki bari batari batuye ivyo rero simvuga ngo ko ndabura ijambo nokoresha ariko hano na Kayikwamba ubwe ufite na se niba ari umudage niba ari nyina w'umudage naho bwazaza agakomanga ariko bwaca n'abandi bagakomanga hari umugabo wavuze ngo twamenye kwandika ngo ariko kwandika byari kimwe ngo no kuzimya byari kindi hari uza wandika akaba nusiba mu Kinyarwanda ciza cumvikana ariko mu Kinyamurenge twatwanga no kuzimya no gukomanga ubundi igitangaza gihari buri inzu nziza y'insirimu na itike yarya umuryango cyangwa igifunga umuryango kigira imfunguzo zitatu ushobora gukingura uri imbere gukingura uri inyuma ariko n'abari inyuma babiri basigaye wasize inyuma bashobora gukingura n'abari imbere nabo babiri muri babandi bashobora gukingura iza zitatu kuri zitatu ivyo abagabo n'amatakirangoye sinzi ko wenda dufite umwanya munini ariko saho nagombaga guhera aba bagabo n'amatakirangoyi kwakujyana babwiye ngo hari umugabo waburanye nka 16 inkimwe agurisha 15 kugira ngo azaburane urubanza rumwe kandi nabyo bibusa ariko reka mbabwire mwa bagabo
ibintu byahereye imyaka na nyagahumbi ko muratekereza ngo Jansiko uyu munsi nibwo bwa mbere ngira ngo ageze muri Amerika nashaka n'ubwa gatatu sinahazi nta makuru nza numva uwo Muhamiriza sinzi ngo wenda ni ryari uwo Diouf sinzi ngo ni ryari uwo Ruberangabo gawe hari amakuru nigeze kumva ngo yagiye muri Amerika none se kuba muri Amerika mukumva ngo agiye kuvuga ibintu namwe ubwanyu mutuye muri Amerika n'abaturanyi banyu muri ibihamya zuko iwanyu hatakibaho muratekereza ko kuri ico kintu nimuhaguruke n'imiryango yanyu mwebwe ubwanyu muri ubuhamya bwigendera mugani wa muririmbyi bigaragaza munagaragaza abo muri bo bigaragaza aho mwavuye n'amateka n'impamvu abazungu babazanye b'abanyamerika ntago babibesheho dusizanyu baraziza basanga ko muri ngombwa kubera ko muri aba victime mudafite aho muri naho mugomba kuba bituma babafata barabaterura bazana iwabo muri ubuhamya bwigendera kubera ko mudashobora guhaguruka ngo muhagurukane n'abanyu n'imiryango yanyu hanyuma mwivugire noneho ibi nabo baze baseba basange byibuza n'ikibuga cyarateguwe ejo nibavuga a namwe muvuge b cyane ko mwebwe mufite kuvuga ngo dore iwacu hari ahangaha harasenywa dore amafoto iwacu hari aha harasenywa ni wabo ubwabo bavuga hano uretse umugati wa gisegeti bahaye barya na ruswa yabahaye no kugira ngo bitwe abo bari uyu munsi barwanye ubwo ibyo ni ibyahozeho muri ruswa nawe basanze hari miliyari 8 y'amafaranga yari yabashinwa kugira ngo atange zira kontra yatanze je nkavuga ngo baza bavuga bakuru bakavuga ngo ngusha gupfa ngo wahiriye mu nzu ngo ntazabura hasamba mbese ntazabura hapfunda umutwe nuko wambaye inka zibiri gisegeti mureke mbabwira ikintu kimwe umuntu yagaragaje kubana n'abaturanyi neza birananirana agera naho abiyambaza ikikwemeza neza ko byananiranye ni umunsi gisegeti yafashe yasaka yiyambaza bakaza bakamufasha akagera ni havuga atari ko yeme kuko nabayiyambaje ngo mumfashe nk'abakolega abantu dukorana nk'abapresident mwagize ico mumfasha kugira ngo bino bintu bigende bigomba kugenda uko yabyumva yasubwayo yafashe umwanzira avuga ngo mwebwe M23 musubire inyuma iyo mwabaga basubira iyo babaga mu birunga babanaga n'inyamaswa basubira n'ahandi muzi mwese bagiye basubira kugira ngo amahoro atahe ariko kubera ko koza ari naco kibazo n'ubu nyine dufite kandi abo bantu nibo benshi abagabo batatu ntibaruta abagabo miliyoni na miliyoni bataka cyangwa se bavuga uburenganzira bwabo ivyo byararangiye ariko kubera ko ikibazo cyari ikibazo cumvikana gisegeti n'ubundi byamwanze mu ndaravuga ngo namwe murasa n'abariya mpamvuga ngo basubira inyuma abagabo basubira inyuma yase yiyambaza ico bita Sadek uyu munsi iri hehe Sadek ntihari kuri uyu munsi ntayihari nayo yasubiye iwabo yatangiye guca za Beni na handi hose murabizi ko yatangiye gutaha iwabo kuki yatashe nukubera ko uyu muntu yagerageje ibishoboka byose byo kuturimbura no kutumara ageze rero ku musozo ari no mpamvu muhamubona ngo hari ibintu byasinywe ngo na Amerika ngo hari byasinywe ngo Katari bajya batumva no kwandika amazina yabo byabananiye batazi niyo bava niyo baja bakabyina murabyina gute aba rero ndashaka kubabwira ngo niwo muziki wanyu aba bagabo barasebye umunyarwanda yaravuze ngo nta mugabo uzupfa adasebye abagabo barasebye banga kuva kwizina uko niko guseba kwa nyuma noneho kwabo je nkavuga ngo mureke basebe ariko guseba mureke tubafashe tubashigikire nitumara kubashigikira tubafashe kubashigikira mu guseba kwabo duhaguruke tuvuga amabi yabo n'ivyo bagiye bavuga n'amadisikuru arahari n'ivyo bagiye bandika birahari tubigaragaze abafite ubushobozi mwe muri hanze muri Amerika ni Burayi natwe tubafashe kubaha amakuru n'amafoto mukeneye kubusaba yo mu Rurambo no mu Mibunda no ku Ndondo no mu Minembwe ayo mashusho tuyabahe abantu baribwa amanywa ahari izuba riva amaza asenywa ni wabo data tubabwire ngo dori wabo wa Ruberangabo ngaha nta n'umuntu ugihaba iwabo wa Diouf Minembwe nta muntu ugihaba iwabo wanduriya wundi nindi hano iwabo nta muntu ugihaba none aba bantu baje kuvuga iki hano uretse gutanga abagabo rero babyita ngo nibifaba niba ari bitaba sinzi uko bajya babyita kugira ngo dukomeze ikiganiro sinzi wenda abayoboye ikiganiro ariko mu ijambo rimwe mureke bano bagabo tubafashe guseba kubashigikira guseba kwabo nukuwe mureke tuvuge ibyabo twebwe turi mwebwe muri abahamya natwe tukababahamya nabo ubwabo nabahamya amashusho yiwabo ni namwe ubwanyu
dushigikire guseba kw'aba bagabo basebe ntibaruta abandi. Reka wenda ndafashe umwanya munini kugira ngo dusangire ijambo. Murakoze.